umunsi mwiza nk'ibisanzwe abakunzi b'Intare Official muraho murakomeye. Nge Clever Bemba mbifuriza gukomeza kugubwa neza, kugira impagarike n'ubugingo, kugira Imana n'amafaranga aho muherereye hose. Abakunzi bacu muraho murakomeye. Ngaho rero nongeye kugaruka n'ubundi mbazaniye amakuru mu masaha y'igitondo. N'ubundi naje kubabwira kuri uriya mu FDLR uzwi ku mazina ya Tokyo wabashije gufatwa n'intare za Sarambwe mu mirwano maze iminsi mbatambagizamo nyibabwira uburyo imirwano iri kubera muri kiriya gice cyahariya muri za Kinyana, mbabwira abarwanyi uburyo bagiye bipanze. Nkababwira nk'uriya chef de localité wa localité Karungu Piloto nawe amaze kwishyira mu barwanyi bo muri za Wazalendo, ufatanyije na ba Inyasi, akaba afatanyije na ba Jean Marie Bonane. Nkababwira abitwa ba Byiringiro, abitwa ba Kibambasi, ba Kapekepeke bo barapfuye, bariya ba Kavumbi, abitwa ba Kongomani, abitwa ba Mike Juliet ariwe Migisha, hakaza n'abandi ba FDL n'ubundi bafatanya na Sauri ariwe uriya Inyasi. Kuko Inyasi je le dis et je le répète, nzahora mbisubiramo, ni umunyarwanda, ni interahamwe uvuga ko akomoka i Gomba ariko akomoka mu Rwanda. Ushobora kuba akomoka za Rwerere nk'uko bajya babivuga, kuko nk'uriya wabashije gufatwa, uriya witwaga Tokyo, amazina yitwa Joel, yitwa Joel. Amakuru rero, wenda hari amakuru yandi twabashije kubona kuri uriya Joel, nubwo wenda tuye kujya hari kubera imirwano, ariko noneho ntabwo imirwano yatuma tutavuga kuri biriya bya Yoweri nawe ariwe alias Tokyo. Kuko wenda hariya navuga nk'aba FDL bari gufatanya nizo za Wazalendo, harimo Inyasi ni FDL, ni umunyarwanda. Tokyo yari umunyarwanda, uwitwa Omar ni umunyarwanda, Colonel Omar ni umunyarwanda, ariko we n'ubundi aracyari ku ruhande navuga ko ruri kuri FDL. Hari uwitwa Kigozi ari ku ruhande rwa FDL, anaribo bari bafite centre ya training yabaga hariya za Miyanja, bafite centre ya training yabaga hariya za Miyanja, kuko niho FDL yazaga gutoreza abanyatura, hariya bari bafite iyo bita ngo ni seyi, bahakoreraga seyi. Hari ikigo kimwe cyabagamo FDL zitorezagamo, naho bazaga gutanga amahugurwa akanya gato bakayahereza abakongomani bari baragiye muri uriya mutwe, n'ubundi bose bibumbira mu mutwe umwe wo bari barakoze, ari wo wa Nyatura bayobowe na Jean Marie Bonane. Hano ku makuru rero wenda ngenda n'ubundi mbona, amakuru ngenda mbona nuko wenda nyavugeho kuri uriya mu FDL. N'ubundi uriya mu FDL amakuru nuko ofisiye wa FDL uzwi ku izina ry'intambara Tokyo, ariko amazina ye bwite akaba yitwa Yoweri, akomoka ahantu bita Kivuye manza ari muri West, ni mu burengerazuba bw'u Rwanda. Yafashwe na mama 23 namuvuzeho mu gitondo, ngaragaza n'akavideo ke. Bamwe mu baturage bo muri territoire ya Masisi bavuga bati no, batuzanira amakara tumutwike kuko ibyo yadukoreye birenze igipimo. Abaturage bumvaga ko bashaka kugira ngo bamutwike, urumva, kubera ibintu yabakoreye ubwabo kubyakira biragoranye. Yafatiwe mu mirwano yihishe mu nzu, ni hariya muri za Kinyana. Nababwiye ko muri Bibwe
Nyange, lokalite Bibo Nyange, lokalite Rukweti, lokalite Karungu, ariyo twavuga zifashe muri bice bya za Kinyana, iyo za Nyabikeri, za Muzimu, uri kwerekeraho bita za Shibu, aho hose harimo imirwano. Intare za Sarambwe zimeze nabi, zimaze kugengura amadifensi ya FDLR, zimaze kugengura amadifensi menshi ya FDLR, zimaze no kugengura amadifensi menshi yabo abanyatura bo kwa Jean Marie Bonani. Uriya mu ofisiye rero yafashwe mu buryo butari bwateguwe, navuga kuri we ntabwo yari abyiteze ko bigomba kumubaho, ariko ku bufatanye bw'abaturage n'abasirikari bo muri M23. Uriya muntu aregwa n'abaturage byinshi, harimo Kwaleva, abaturage bo muri teritwari ya Masisi. Buriya ni umu FDLR, ariko niyo yajya mu Rwanda sinzi ko abaturage bazanatanga n'ibirego bajya kubitanga mu Rwanda, bavuge bati uriya muntu yadukoreye ibintu yica rubozo, yaraviyoye, yarakidinapye, ndetse n'umwe muri barafite ideologie génocidaire, yo bita ideologie génocidaire anti-tutsi. N'umwe muri abandi afite ingengabitekerezo mbi, ufite aho ahuriye cyane n'uwitwa Inyasi Sauli wiyise Duniya. Manza ari wo mu Rwerere Inyasi we. Uriya Yoweri ni umwe mu bagiye bafatanya na General wa Nyatura wiyise Inyasi Duniya Sauli, wagiye ugaragara mu mvugo ze. Murabizi nanjye yagiye ibyo ngiye mfite na nimero yiwe, yagiye yirirwa ntukagira gute na gute, nubwo ntacyo bizamumarira. Waje kuvuga amagambo ateye ubwoba, ayo magambo ayavugira mu bice bigiye bitandukanye. Ndibuka muri cya gihe abarundi bakimara kuva hariya muri Kicyanga bakazamuka bakava Burungu, yaje afite inkoni ari kwigaragaza n'urudigi, ari kuvuga bati hano twahafashe turi kurwana n'abatutsi. Yavugaga ngo ari kurwana na M23, yavugaga ko ari kurwana n'abatutsi. Uri kumva ko ari mwe muri babandi bafite ideologie ya jenoside. Ano magambo n'ubundi mu kwa 10/2023 bari bafite Kibarizo, kuko niwe rudeployinze ahantu bita kuri Gasopo, naho bita ku Gashyamba. Aza mu isoko hariya Ikibarizo, aza kugaragaza n'ubundi ko ahanganye n'abatutsi, ariko bati ngo turabica aho bari hose, turahagera abatutsi turabica. Urumva ideologie ya Inyasi. Munibuke hari umusore witwaga Muhire wabaga muri Nyatura, wari umututsi, aza kubatoroka ajya ahantu bite mu Manyegamo. Inyasi amukorera operasiyo, amaze kumukorera operasiyo baragenda baramuzana. Inyasi yari ari ahantu bita Buhimba munsi y'Igahira, atanga itegeko baracana, bakajya batema ku kibuno, bagatema ku ifero, bagatema mu donc ahantu hahandi hashobora kuboneka umunopfu. Umutipe uwo Muhire baramwotsa, abitwa Bagaba baramurya. Niwe rero wakoranaga nande n'uyu nguyu wamaze gufatwa witwa Tokyo. Tokyo yarazwi cyane muri cya gice cya za Gahanga, umuheto wari azabusiye baramuzi, byagiye abakorera barabizi. Afatanyije n'uwitwa Serge. Hari umwana wo bishe, umwana wari mu Kantoro, nawe ngo wari wagiye muri iyo, nawe yari yagiye muri iyo mitwe. Yari umwana w'umuprofeseri, ariko nawe ngo yari yagiye mu mitwe yitwaje intwaro, ariko ari umujinya yuko bamutwariye umugore. Tokyo, Serge n'abandi bamukorera gahunda, bamwicira i Busihi. Umwana yitwa Eric, ise yitwa Pasiteri wa hariya mu Kantoro. Nukuvuga ngo uriya Tokyo afashwe mu mirwano imaze iminsi 3 iri kubera hariya muri territoire ya Masisi, muri groupe Mabashari mu Koto, muri sheferi ya Bashari. Ni umufisiye wa FDLR Yoweri alias Tokyo,
abandi bamwitaga ngo ni Tigo, abandi bakamwita Tigre. Yanakuranaga na ASNDH Nyatura iyobowe na General Autoproclamé Jean-Marie Bonane. Ni ukuvuga ngo rero ntabwo bibashije kumuhira. Gusa n'ikindi wenda twamuvuga, uno Tokyo ni umwe mu bagiye bagaragara cyane mu guhungisha abakongomani bo mu bwoko bw'abatutsi bari bari za Burungu afatanyije na Inyasi, bajya mu nkambi zigiye zitandukanye za Nkamira, za Mahama. Ubona ko uruhare barugizemo, hamwe n'abitwa Banyeganyega na General Nyeganyega nawe ni Autoproclamé, ni bamwe mu bagize uruhare rukomeye rwo kugira ngo impunzi zive, donc abakongomani bave muri Kongo bajye kuba impunzi mu Rwanda. Nabo ngabo barugizemo uruhare, harimo bari abasirikove, harimo abo Banyeganyega, harimo Inyasi, harimo n'uriya wiripotinze bahakiza, n'abandi bagiye batandukanye bose. Kumva ko uriya mugabo rwose ni umugabo navuga ko ni inkozi y'ibibi, ni inkozi y'ikibi. Operasiyo ya Zero Muzalendo, Zero FDL yakomeje muri parike ya Virunga no mu misozi ya Sake. Interahamwe n'Abazalendo, Abarundi bose bakomeje guhunga bari kuva hano muri parike ya Virunga. Hano muri parike ya Virunga rero, nk'uko wenda reka nongere mbivugeho n'ubundi nongere mbe no kubigarukaho, muri parike ya Virunga harimo operasiyo idasanzwe imwe yo ma 23 yise Zero Muzalendo, Zero FDL, Zero Nyatura, Zero Mayimayi. Operasiyo rero ma 23 iteguye iyipanga nyuma y'ibitero byagiye bigabwa hano mu mujyi wa Goma. Murabizi hari ibitero byagiye bigabwa mu minsi igiye itandukanye, harimo icyejo bundi cyabaye hariya muri Nyiragongo muri za Muja, cyabaye muri Nyiragongo hariya muri za Muja, kiraza gifata mu gice cya za Rusayo na ruguru za Kanyarucinya. Bahageze saa 12 za mu gitondo za nimugoroba, ndetse banirirwamo ku buryo mu masaha y'ikigoroba naho byaje kugaragara ko bari bakirimo mu masaha y'igitondo ariko intare za Sarambwe zibakubita inshuro, zirabazamura n'ubundi zibinjiza muri parike, ziranabakurikira. Baza kongera kudeborda baca hakurya uvuye za Rusayo, baza hariya muri quartier Mugunga. Muri quartier Mugunga baragenda bazamo, intare za Sarambwe n'ubundi zibasubiza inyuma. Byatumye intare za Sarambwe zivuga ziti, ntabwo ibi bintu twashobora kubyihanganira, ahubwo reka tubapuse, tuhabakure, tubajyane, tubaherekeze begere hirya. Hakaza no muri cya gice n'ubundi aho bita za Marehe, uri kuva hariya za Sake. Icyo gice nacyo cyari kirimo Wazalendo na FDL. Ejo bundi banigambye kuba ari bo banashimuse abo mu bwoko bw'abagabo babiri mu bwoko bw'abatutsi, babajyana muri parike barabatorotira, ndetse babasaba n'amafaranga. N'ubu ngubu ntibaragaruka, bashobora no kuba barabishe. Ndabyibuka hari umugabo umwe bigeze gukidinapa, aho bamugejeje n'ubundi we baragenda baramwereka, baramubwira ati ahangaha bamaze kugera ku muryango w'urupfu. Bamwereka skeleton agera muri 50, baramubwira ati reba hari uburyo wateguye. Arareba, ubwo yahise ahamagara imiryango, yarababwira ati muntabare, murengeje gakeya ni ugupfa. Ni ukuvuga ngo kubera ibyo bikorwa byabo n'ubundi ma 23 ihitamo kuvuga bati tugomba gukora operasiyo Zero Muzalendo muri no misozi ya Sake, muri no misozi yo muri parike ya Virunga. Ubona ko iyo operasiyo n'ubundi irimo. Tumva icyo kintu cyumvikana neza rwose.
ni ukuvuga ngo ikintu bita isasu na buno riri guturika, riri kujwigira, riri kuvuga, ubona ko M23 iri gushasa. Bimwe biri seriye rwose. Muri Oso Banyungu aho bita za Kazinga, nyuma yo gushwiragizwa, nyuma yo kuraswa abarwanyi bo muri Pareko FF, abo muri Nyatura FDDH ndetse na mayimayi zimwe na zimwe, bongeye bamwe kuza kwiripotinga, baza muri M23 hariya za Kazinga. Urumva ko intare za Sarambwe navuga ko zikomeje kubikora neza, kuko zirabakubita babandi bagize basagutse, babona ko nta bundi buryo, bagahitamo guhita baza kwiripotinga kuri M23. uri kumva yuko ari igikorwa n'ubundi umuntu yavuga ntabwo bari kwiripotinga kuko bari kuba babishaka, ahubwo bari kwiripotinga hejuru yuko intare za Sarambwe M23 babamereye nabi, rwose, bakavuga bati nta kundi, nta kindi cyo twakora buretse guhita twiripotinga tukajya muri M23, kuko bitabaye ibyo ngibyo no gupfa turashira. Aho ni za Kazinga, ariko ubona ko intare za Sarambwe n'ubundi zikomeje kwa advancinga. Uvira niyo nshaka kugira ngo wenda Uvira ndayisorezaho, ariko manze navuga ari za Pinga kuri ano manywa intare za Sarambwe zirayigose, ndetse zinashyira ikintu bita radari hejuru mu misozi, ku buryo bya bindi byo FARDC yibeshyaga ikaza gukoresha drone, ikaza gukoresha Sokoyi, bitari bwongere kuza gushoboka, kuko barayizana barayirasa. Kamaze wenda nabivuga, ejo bundi mwabonye umusirikari umwe wagiye muri FARDC, n'ubundi yabaga muri FARDC ariko yarafashwe matekwa ajya muri M23 ndetse no kuri training, wavugaga uburyo intare za Sarambwe cyangwa M23 baza kuzataka bakoresheje indege, bakoresheje drone, bakajya kuhagera abana bamaze kujya mu myobo. Ni ukuvuga ngo bwa bwirinzi noneho intare za Sarambwe M23 yazanye ibikoresho hariya muri kiriya gice cya Zampeti. Urabona ko na gace navuga ko FARDC yari yaramaze gusa naho yigaruriye ikirere cyaho. Ntabwo yakigaruriye, ahubwo yari yarigaruriye ikirere cya hariya. Birumvikana intare za Sarambwe zamaze gushyiraho ubwirinzi, ku buryo noneho kuzongera kuba ngo baragarutse, baraje, bagiye kwataka bakoresheje indege bayizana, bazana drone bayitwika. Uvira baba generali bari bamaze kugeramo. Murabizi ko Uvira ejo bundi irimo abajenerali 53 baba autoproclame, bari mu mitwe 53, kuko buri muntu afite groupe rebeleye. Itegeko ryasohotse bavuze ko n'abariya bazanye ari uriya mu generali ufite 33e region militaire, bamwita Jean Jacques Nibarinde, hakaza uriya witwa General de Brigade Amuri Chiviri, ngo abo bose nta jambo bafite na commandement, ahubwo bo bagomba kujya kwicara Bujumbura, ubundi bagategereza icyo Wazalendo bazajya bababwira n'icyo bazajya babasaba. Uri kumva ko Uvira buretse intare za Sarambwe zishobora kumanuka zikagenda zikayinjiramo, n'ubundi zikabohora bari abantu bakomeje kubohwa, bakomeje kugirirwa nabi na leta ya Kinshasa. Ikindi kiriho nuko intare za Sarambwe zigomba kumanuka vuba zikayifata muri kiriya gihe kirimo kariya kavuyo n'akadurubangano. Ubona yuko byose biri gukorwa na leta iri désordonnée, iri désorientée, désorganisée hariya muri Uvira. Ariko abaturage bari hariya muri Uvira n'ubundi bakavuga bati ubundi Uvira yamaze gufatwa, abangaba barimo
barimo kubusa gusa, ariko ubona ko Uvira n'ubundi bisa naho yamaze kuba tombe. Teritwari ya Masisi hariya za Nyabyondo n'ubundi naho harimo andi ma operation n'ubundi hafi ya za Nyabyondo, aho mama 23 iri gukora operation zo gushasa mu buryo bwihuse abarwanyi bo muri APCRS bayobowe n'uwitwa General Autoproclamé